Kikubor bebunya. Anuj Chetri jong ke skul Sherwood, Tura, West Garo Hills, ulayo obat ke Kyrdan ke Banyngkong haka top 20 jong ke examine secondary school leaving certificate lani Sslc mentau snem ke bala pelong da ke Meghalaya Board of School Education haka result ke bala penbena mentah kesengi. Ke Christian Academy School Shillong bat ke Synod High Secondary School Mission Compound Shillong ke lapau mentau snem haka examine secondary school leaving certificate da ka jingpoi jong ki kena puli na ki take school shaka top jong ki top 20 ka jela ka layo lum jingken ya ka pass percentage ka belong san point pranot na ka shispa haka examine SSLC mentau snem laipo hajar aspa nyongut na ka san pusau hajar shispa laipo sangut ki kena school ki bapuli haki indriuspa nyopo kendai teli ki school ki lapas ya ka examine kabla pelong haki shispa san penyotuli ki jaka ya le exam ka West Giant Hills District ka layo e ka pass percentage ka babon tam ka balong nyopo pra point lai sao na ka shispa kat baka North Garo Hills District ka layo ya ka pass percentage ka baduna tam ka balong apulai point pra na ka shispa haka examine SSLC Aingu bet you blame mo namar kani baru kani ka jingkut kujung ublay namar klama uta ngampoi da katnia ko boong nak tinjong ublay hi klam ka jimina jongata kalian ai klam ka jingkut kujung ublay ka jindon ka jong ublay Banyngkong ay ang dikit mo ya ublay ba ayang ay kunya ka opportunity tiba adiki ya ka school hi baru ka way principal ki teachers nga but lagi bahaya sam jang kamtam ipa himen dia ngasu kuaban ong ba man balance bahaya ka time krakot ba ya ka time petru lian dat tabam tiban pet tan mo the big message ba kuaban ai kalong ba don't compete with others, compete with yourself. What you compare la dia no because kita nak jang ka potentiality, kita nak jang ka capability. What you compare ba no compete with yourself.